Fil-qorti quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera kompla l-ġuri ta' Anthony Buġeja ta' 55 sena minn Marsaxlok u Piero Di Bartolo ta' 49 sena li joqgħod Berzebbuġa li huma mixlija li qatlu lil Albert Brian Rosso 18 il-sena ilu. Il-prosekuzzjoni qalet li jidher li dan kien delitt ippjanat u maħsub minn qabel u li l-ommiċidju sar wara argument fuq il-bastiment Desiree. Dr. Angel Vella qalet li ż-żewġ akkużati kienu vvintaw storja dwar gangsters qallin biex ibeżżaw lill-vittma sabiex joħdulu d-dajsa tas-sajt mingħajr ma jħallsuh xejn. Dr. Vella qajmet diversi punti fosthom staqsiet għaliex kien intefa' l-GPS tad-dajsa meta din salpat hekk kif kienet ordnat il-qorti. Issemma wkoll li min kien bih l-arma tan-nar lir Rosso ukoll qal li ma jiftakar xejn dwar jekk kienux tkellmu fuq l-arma. Intqal li f'telefonata anonima kien ġie żvelat li f'xi disa ta' filgħodu l-akkużati deru jipparkjaw viċin il-maħżen u li ċ-ċavetta tal-van kienet tneħħiet minn mal-mazz ta' ċwievet. Issemma li l-qtil sar minħabba disgwit rigward 5,000 euro u d-dajsa minħabba li Buġeja kien jgħid li kienet tiegħu. Issemmew ukoll żewġ każijiet meta darba minnhom il-vittma kien imbeżża fuq il-baħar u ġie sparat tir. Dakinhar kien intlaqa d-denfil u kienet għamet tilwima. Intqal ukoll li darba oħra Brian Rosso kien ta' istruzzjonijiet lil Buġeja biex ma jreġġax lura l-bastiment waqt li kienu qed itellaw ixbieki. Fil-fatt ġara bil-kontra tant li xbieki tħabblu fl-iskrun. Dakinhar kien qam argument jaħraq bejn it-tnejn. Rosso kien beżza minn Buġeja dakinhar anke minħabba l-fatt li hu ma kienx jaf fihom. L-akkużati qed iwieġbu mhux ħatja.